Kubor ka Batesi TV. Lawanda Shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. General Secretary jong ka UDP ubadai ru UMLA Barim jong ka North Mai constituency uba Jamino Mautho ulayo ya ka jingpang COVID-19 bat lalap ba ulong positif menhenin kesngi ka praterik jemang arajar arpuai habai keren ba ka Batesi TV uba Jamino laong ba lelei bat usat uklan bat udan halayeng ulay tho ba ulalej ben phat tes silade hadien bekidan kibriu kiba ulay kendo kibalayo ya kini ka jingpang nomor ba kidon kiba ngaya kendo long kayeng kan long ki test positif ni ya ba ngrungut apa dia jin ba ngaya semua kumto ni doktor di mo ki test positif dengan apa dia nomor ba lai kendo iki ka bahi ba test kan kalau test bang kan betul jadi om long positif kan ang gumta Temen-temen pidan hayeng na hospital. Adon hayeng. Pim lele yo langka jinglong jaka met ka phat jepi. Lele. Oh gitu. Lawan dia belum asymptomatic sih. Nomor kita ni belum symptomatic dan belum asymptomatic. Ada kan? Alhamdulillah ikim huriu for covid man mak juga. Penting menang je pun batai ko nur. Leta. Saya kelat ya. Saya persyang ni ban fikir, ai persyang ni ban ya buti kendon mo. Mai teng pada mak yang teh hang ni hantai.